Kapitan Enteng! Anyat gatangan. Sana ka gumatang, nana. Nita, nana pa'y tiyawag na kanyak. Anyat ibagamon ta na adupit aramidag. Umayak lagi deliver iti parcel. Dito ikanaw nga i-deliver da ito order da iti online. Anya? Kuwarog ka nung tinagan ha. Ay, isaw tinakasurat. Kuwarog. Ay, saan ka di asi ka ni kagawad kwa nang? Wine. Naka-address mo't kan ka. Ay, sapay awan imbagbaga ni Kwarog. Bayadan pa'y lang nana. Singirim to ni Kuwarog. Maribanang, napanan ni Kwarog. Nay, manon nga aldaw ajak nakit kita Apay aya. Ay, ururayek nga ron nga umay dito tersenak. Tadayin deliver da parcel na. Aya. Sapay siyak tinang bayad. Nasuro kali magasot. Ay, umay nanto siguro alaan. Apay nga minaya dito tersenak ti pangyadrisan da. Ay, kasano, nalaklaka ang masarakan to'y tersenam. E dinto tatibalay ni Kwarog, ijay kurbaan, ti ayan na. Ay, ibagamtuman nga ron, Mare. Tao may naalaan kan bayadan tay parcel na. Sige, Mare, di ka madanagan. Umay nanto alaan day ta. Ni, paypayapayan na kan sama ni Mari tuyang. Na, si kansamat ti paypayapayan na, Mare. Ay, isinyas ko man no siyak. Ni, nagwing-iwing. Sika. Na, apay nga ta. Anya nga ta ti ibagana. Mapangkan importante siguro. Ala, ibatik pa'y langarod da ito'y ginatang ko abagas, Mare. Tadagasak inton madamdama. Sige, Mare. Ala, tama pa anak nga rod di tabalay da Mari tuyang. Mari tuyang, kasta unay ti panagpayapay mo kanyak Apay aya? Ay, umunag ka, Maray. Tada ipakitakan ka. Anya day ta aya? Agurder kan, Maray. Ha? Dito'y cellphone ka. Agurder kan iti kayat mo nga orderan. Online day ta, Maray. Nay, mayat sa ado kat ti kayat ko nga orderan. Sige, Maray. Mangkita kan. Ang agunget ni Inteng. Ay, di na kayat nga agutang Anya nga agungot nga ibagbagam. Amo ko di aramidag. I-deliver da iti tersena ni Marikwanang. Kitno kasta man ti planok nga aramidan. Kasta nga binti inaramid ni Kwarog kat. Ni Marikwanang tinagbayad. Katuan. Ay, kasta nga rod ti aramidag, Maray. Hey, agpadpadatan iti aramidan. Iso nga agurder kan. Wan, Maray. Mayat ti plano ta. Kapapano man ang deliver iti parcel? Nagaduma nga minakakagawad ta order na. Di dakla tultulagan ngawan hilig ko kadagita. Oray siyak nga raud. Diyak la mahilig nga order. Oray siyak, anwak ngay. Ni Kwarog kapitan. Adda parcel na ije tersenak. Di na pa'y lain nala. May sabot na dya akwarong. Siyak tinang bayad, kapitan. Di mururwaman dagita tataaw. Kat yadris da mo ti tersenak. Na, agorder na, si katag bayan. Huwag nga ro Pangbirokak nga taken ni Kwarog. Nasken nga laan nante parcel na. Maray, simmangpat ka din dya order mo. Saan pa'y mo't, Maray? Si Kangay, di order mo. Awan mo't, ta saan pa'y nga agay ayab ni Marikwanang? Wan nga raw. Padasag tuman, di mapan ijay istor na, tabarang adan di order ka. Damagam tumutin, ano adan dya order ko, Maray? Ay, katun Maray. No adda,
alaam tumuten Nungay di na kayat nga itag. Itid na, basta si kati mangala, maray. Nalaing kakat adumiskarte. Nana to yan. Psst! Nana! Day, kwaraw, apay nga glimlimang ka dita. Ang mga numakita nak ni kagawad ko anang. Ilimlimangam ni Marikwanang. Mapankan sa gumatang iji tersina na. Wan, apay aya. Alaman di parcel kaw. Na, apay asyak ngay ti pangalaam. Katsimbray, kumaring. Kay, di bayad na ngay. Ibagam to nabayadak kan ka. Kayat na nga tamot ngay tay. Kayat na. Si Kapay, kumari na kang araw. Ay nasaya at mata nagpakita kamutlangan, Marituyang. Apay aya maray. Simang putan te order mo. Ay adlan, di ngay inorder ni Maribanang. Awan pa'y mag... Ay katalaak nga rudin aji parcel kaw. Bayadan mo nga rod sa ngaribaw. Ay maray, kastoy na di kwa. Apay! Mabalin ka day nga alaak pa'y laang di parcel kaw. Naitaman ti kunkunakon kahit. Denggam pa'y ngamin aji ibagak. Anya day taya. Kastoy nay. Ay, say-saya atam ti mang iba ka. Diyak kayaten ti mabiktima iti kalukwam. Ay na, milyon ti ipawit ni Badungkaw. Kat numaalak di ipawit na, mabayadan ka adagaws. Milyon? Wen, isungarod nga di order ni Kwaraw kat alaak matan. Tapay? Tanumaalak di milyon ka, umay kabayadan adagaws. Nairaman pa yan ti order ni Kwarog. Ay katun Iso nga iyawat mo hindi order ka, kundi order ni Kwaraw. Ay, Kwa. Agdwa-dwa aksamay. Milyon maray. Milyon ti ipawit ni Badungkaw. Agasam ngay dayta. Kabailak tun agulpian day tulakaw. Sige man langan. Ay namaray, san ka matkataluklukan? Madlaw mo matkat ti panag-isisem kaw. Awan laok na akalukwan dagiti bagbagaken ka. Oh, dayta ye parcel mo, Kwaraw. Wow! Ang giyaman ak na natuyang. Diyan ngay bayad mo. Ha? Ang bayadak tuwain ton adda kwarta. Ala, si Kanton ti makaamu amapan mang bayad ije tersina ni Marikwana nga. Una na. Tauray siya, kat sa anak paimot anak kabayan. Busina kala, busina! Apay aya! Ay, kunok na wan ti tao nga, agbanbanta dito tirsinam. Apo kagawan. Ay, nakadumog aklaan. Awan mat customer mo ita, apaw. Isungaron ngagtuglupak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Dito tirsina yaw, ti pang i-deliver rak. Ay, jak kumakayat nga awatanan. Siyak tuman tagbayadan. Dito imot anak address, apo kagawad. Makin kukwaya. Maglagit din tada ni ante analay ngaglutaw. Wen talaga mas ti sidaan tayo ita. Angkail, awan ka di madmadlaw mau. Anya ko matimadlaw ko. Malaksi deta barbaro at t-shirt mo. Hoy, naglaingin ni Uncle kaw. Na? Nadlaw na di paspasikat kaw. In-order ko iti online day tao eh. Hey, uray da ito inlutok akarnit manok. In-order ko iti online. Nagmayat ag online na niyan day. Hey, wen nga raw. Hey, ado pay ti kayat ko nga orderan. Ay, agtal na kay man. Order dyan. Ay, nagmayat to matanggal. Padasin nyo ngamin na. Nagita amin nga in-order yaw, binayadan nyo mutlang. Ha? Di kaya order, no awan pagbayad yo, Apay, sika, Kwarog. Saan mo pa'y anabayadan? Si kabanang nabayadan mo? Amaw, kadiyo pa'y nabayadan amin dagita. Dagita klase ti sungbat. Bayadan minto akin ni nanakwanang. Wen, agbayad kamin tukan kwa na.
Kapitan, Ado pa iti pirma. awanan kapitan. At dala kayat ko nga ibaga. Anya dayta. Ibagam tumamot ka ni kumari ka ba na ang tapumasyar iji tersenak. Pagkat-katangan na ngayon sana mapan iti tersinam. Iji sa bala tersena. Kababain ba't nulabsan na ti tersinam. Duada ka ni Kwarog. Ha? Lablab sandala ang ti tersenak. Mabutang da dumagas. Apay ngay? Adda nga minutang da kanyak. Jay parcel da, siyak tinang bayad. Anya? Tulungan nakman, kapitan. Kun kay. Ura ni Marituyang. Adda mo't utang na kanyak, kapitan. Parcel mitlain? Wag. Ay, hindi pa'y aday tati pampanunutak. Ay, siya kasan nga gurorder. Siyak pa'y ti para bayad. Ay, sana mabalinday ta. Kasaritak ida. Naskan lang, kapitan. Papa na maribanang. Inak man gumatang. Apay ngay adito'y mo't tinapanam. Sa anak amapan gumatang iti tersena ni Marikwanang. Oray siya. Agsingir nga minukwa. Ano to yang? Tantay. Apay nga da kayo dito, Si kaman kit diti damagan may Kwaraw. Apay nga da ka ditaw. Gumatangak mo ta. Ay sus, Ha? Nay, taltalyawon na tayo ni Marikwanang. Aywan. Ay sus. Kaslag kuskusilap. Ay, talaga nga kuskusilap. Adun ti utang tayo kan kuana. Awan pa'y mo't ngamin ti pagbayad ko. Ay, uray siyak. Awan pa'y mag. Saan tayo nga agbayad? Kan saan tayo na mapandita tersina na? Ay, kusilapan na tayo nga agnanayon Ay na, siyak. Nairwama kun amakuskusilapan. Hahay! Jakon taltalyawan. Tapno jak makita. Ti panagkusilap na. Enteng, apay da iti kwarta dito rabaw ti lamiseta. Imparabaw ko tam na makitam. Kwartak da ito'y. Kabayadan, di utang mo parcel kani kagawad ko anang. Enteng, uray saan tapay lang abayadan. Ay, pakasarsarita nyo dahi no diyo bayadan. Anyang iti bagadag iti tataw. Sa bagay mo't kit di Dahi talakat utang anti pakapirpir dyan ti kinatao yaw. No malabsam ni Kwaraw, ayabam, tabayadan na mo't ti utang na. Kan bagbaga aktuman. Di mo pa'y mo't sinuksukatan dahi ta in-order mo iji online at t-shirt mo. Nagmayat nga minanggail. Pumudawak no kastoy ti t-shirt kaw. Naa, Iso anjak suksukatan. ay nabayada mo. Masapul pa'y aya bayadak. Di chismis da kan dagiti tatao. Sabay ka anakan ka mga Kahit anyangay nga raw. ay kabayadan. Tapno sanda ka nga ireklamo. Ireklamo nakpailangket kaanak-anak ti kapitan. Awan, ti kabakabagyan. Noong panggap iti kakasta abanag, akalukwan. Uray niyan day. Uray! Awan tun ti agluto iti kanam no ireklamo da. Ay urnusam kiti dita problema yo. Di ikan iti pakaibabain na. Ay na, pangasim! Di kagbusina tadak dito tersenak! Ay, kunak no awan kayaw, apo kagawad. Kita man nakatakdurak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Ay, jak kayatan ti mangawat kada kita parcel. Siyak to, mantagbayadan. Ay kuya, nabayadan na yun. Ha? Parang sa magkada kayaw, kagawad. Ni, awa may nororder ko. In-order da para kin kada itaw. Nakasurat mo titi. Pagpapintas. Ha? Ay, in-order siguro dagiti ko kumarik dayta. Ay, isa bagay nakabayad dan. Isa padasak mamot ti mangawat iti makunkun na parcel. Ala, kagawan ko nang. Tapno maksayan ti panagungungit mo. Awatam, day tapangay ayukan ka, dagiti kukumaren.
Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.